So you are Jennifer Bulan, 12 years old. Agis madama kang basbasa na kung Win, sir. pagbasbasa J National, sir. National DJ Manila International School. Ay, National Gini, sir. High School. National High School. Kawayan National High School. Okay, and ano ti grade mo? Grade 7, sir. Grades apo ka eskwela am datay burado ko. Sige man, kung mablao ka nga rod, kata kita namnamaham nga dumdum nga kita kanito. Kabkabala awak man ni Titak Abel ngagdingdingig ti IFM kini mamang ko. Dua dalaeng. Kini mamig paigayam, sir. Talo dati kita karulong maawan bibiyang mo kanyata. Okay nga rod, ito is ang ata, atilatan. Okay, kita no na si ati unina. Okay, so ulitin nga rod. Tatinggag, tasakti may sakata kiti. Uray si ka, inka ag-judge. Okay nga rod, dito yan to sing, ano di kantaman ako. Iti pinagkalaysa. Iti panagkalaysa. Kat, apo mayan natop kini John Mark dayta. Ang rod, let's have Jenica na, Bulan, 12 years old. Pabarwen ni ayat lipat endan iti naglabas. Mangrugi taman den ti napintas alangin. Iwag sinigura planwen inda panagkalaysa. Mangbukel na saya at kenaragsak ka pamilya. Pabarwen ni ayat lipat endan iti naglabas. Mangrugi taman den tinapintas alangin. Iwak sinigura planwen inta panagkalaysa. Mangbukel na saya at kenaragsak ka pamilya. Agtulad pamaysa sangwenta at wadag iti arapa akta agpinatekta agpinarita napudno nga ayat isut kasat kadata. Pabarwen ni ayat lipat endan iti naglabas. Mangrugi taman enti napintas alangin. Iwag sinigura planwen inda panagkalaysa. Mangbukel na saya at kenaragsak ka pamilya. Agtulad pamaysa sangwenta at wadag iti arapa
Kadda